önceki yıllarda da yapıyorduk bunu. Alemlere rahmet olana diyeceğim, hep beraber selam olsun diyeceğiz. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, hak ve adalet rehberine, eşsiz önder Hazreti Muhammed Mustafa'ya, İttihat-ül Ulema Genel Başkanı saygıdeğer Molla Enver Kılıçarslan aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Filistin'den Hamas sözcüsü Doktor Sayın Sami Ebu Zuhri aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güney Kürdistan'dan Şeyh Molla Reşit Taha Osman aramızdalar. Teşekkür ediyoruz. Yine Batı Kürdistan'dan Şeyh Zahid Haznevi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Mısır Cemaat-i İslami yöneticilerinden Sayın İslam El-Gamri aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve en az bizim kadar mazlum bir coğrafya, Bosna. Balkan Araştırmaları Merkezi Yöneticisi Profesör Doktor Sayın Mesut İdris aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. मालूम खुदा अज़्ज़ व जल्ल वे कायनात खल्क करिए वो खुदा वे कायनात तस्लीमी इंसान करिए जो खातिर को इंसान वे कायनात मुतलू व मुज़फ़्फ़र हुए अमा खुदा इंसान बोशी बोश नशान दिए खुदा जी इंसान रा किताब निशान दिए वे किताबी पैगंबर की निशान दिए हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम हज़रत पैगंबर शारह वे किताबे बिया मुफस्सिर कुरान बिया गया कुमर बिगिजा खुदा बिगिजा रिज़ा खुदा बिगिजा जन्नत खुदा जो आखिरत दा बहुज़ूर व रहमती व नच जहन्नम जो अज़ाब खुदा खलास व हर जन्नत دريد في قرآن دارك وراكو أم الدنيا داجي عزيز بن أم دسي كافر دا زليل نيم بن أم مظلوم نيم بن كافر حاكم بن مسلمان حاكم بن خدا وي رئيس القرآن الكريم دا ولسر زمان حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام خدا نشان مدار ربي مدوي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزت عزيز بون سربلنداي ظفر غلبت يا خدايا يا پیغمبر خدايا يا مؤمنايا اما مع الاسف يوم عالم اسلام ذليله عالم اسلام ذلت هدايه مسلمان بخوب خواب کجن اهل کفره هنگاد مسلمان کن طرفداری خوب کن عسکر خورا بری اید دنیل دین دنی اید کجد به الله اکبر ایک تی کشن به الله اکبر ایک کجد به تی کافری ایک تی کشن به تی کافری halbuki her düz bir emre kafire hep kujun sebebi zilleta ve ümmeti sebebi ilul khoyna ve ümmeti evladı ve ümmeti tek kuştun sebebi bir o sabiye Müslüman tek kuştun bireke Müslüman tek kuştun memleketi Müslüman tek işgal kırın tevveki bir ittifaka Müslüman hattında Kuda Azze ve Celle yani de men yansurul intansurullaha yansurkum ve yusebbit akdamakum खुदा अज़्ज़ व जल्ल दे अगर कोई यार्दमिया दीनी खुदा कने खुदा यार्दमिया वबके वे कदमा व नगे व साबित बिले एक खुदा आली कारिया के जलील नाबे औ दाइम अजीज है दिलिए अर्द दुनिया दा यहूदिया जलील तर तारीख दा तनबुना इरो betuni Hristiyan ezkine bin deste ko पर मुसलमाना मक्का मदीना मा ana मशहूर बेन कुदस دبني إشغال يهودية قدس بيتر إلى مكة ومدينة دبني إشغال يهودية وخريستيانة وأمريكا وإسرائيل ده والله إن أجر مكة بتني قربة مكة بتني آزاد به مدينة بتني آزاد به وحدتها مسلمانة اتفاقها مسلمانة رأي بس إلى السبب أب زلتك مسلمانة زليتيا كدكشين
بلاكو وحدتنا بين وداتنا اختلافنا بين ودايا فرقتها يا ربي مجيد جل جلاله دبي قرآن دار سيكو أمري مكة كده أمري خدا بجيبين خدا دبي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والتب بني خدا بكن في كتابة خدا بكن ذهب نقتن وخدا عز وجل دعاية كده دبي ايكو سيكو أبو آياتي خدا سيكو أب تكليفي خدا جوارا هاتن ايبي اختلاف ايبك جويرا عذاب كي مظن هي اب عذاب هم دنيا ده هم اخرت ده يلوم بي عذابي دبينن بني مذهب را وحدته وبراتيه ما خرا كيريا وحدته وبراتيه بك نابينا مسلمانا نبينا ام زلت اخذ بينن تركيا سوريا مصر العراق السعودية عرب السعودية يمن ايران البتوني طرف الدنيا مسلمان ذليلا سبب يامي بزر كتابه خو يا جمد بيزلت يا دوام حتى حديث كتاب پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبي كون يان وني لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم ظالما ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له ني امر معروف كن يعني الرياء خدا وني جهاد كن نهي منكر كن ونبدا سي ظالما بقول ظالما نيل ظلمي بكن من سكناندن يا جي فتعالى ظالما مصير سروبك وني دعاء خدا دعاء وجي قبولناك الروايات كده خدا بي خدا زلته مصر سروبك او الزلت سرورانه حتى تعودوا الى دينكم عطاوا الناس من بعض ديني خو ديني اسلامي كتاب ما سنه پیغمبر ما او في زلت سرمرانا الى عالم اسلام قبول بكنك الزلت ده حال الزلت ده كافر خرعت جناكن خنادن كشتن مذهب الكشتن اب زلتاك هذا سريع عالم اسلام ما ريا خداي خوب پیغمبر خطر كليه وقتين بخوزنا عزيز ببن كافر وربل بيمه بني بيمه ام تسليم خداي خوب ببن ام بيت يا ربي عمل كن بالسنه پیغمبر عمل كن ام الدنيا دجي عزيز بن ومن الاخره دجي عزيز بن جبريل يوي تك شارمه اوكو ام وحده شكن اب قطرو دوغم ابان جمعيته ابان توغان بني حفطه بني لباط مانيبو لوانيبو مثلا العنتابي في حفطه ابال دياربكر حفطه ولا باذن خذ الاسطنبول باي كان صالح باندشا الحمد لله مسلمان ما باندشا دكلن ام طول مسلمانه خوي تشم مذهبي بن خوي مشربه وان شبن مذهبي وان شبن ام نابن مذهبي اختربن ام نابن مشربه اختربن امام بشيك خداي ما يكه بشيك پیغمبر ما يكه بشيك قبله ما يكه بشيك فرزات ما اسلامي يكه كتاب ما يكه ام تبد بني سياق قران ده سنه پیغمبر بن يك كنجي بن يك كمي عزيز بن اي خدا مجبي زلته درخه كافر نياري خدي نياري انسانيت تقازن نورا خدش ارضي بطفينن اما او جهد اوان بيهوديه خدا وعد كريم نورا خو تمام بك وكلمه خو بسر تمام قوتنا سر تمام كلمه بخينا ديني خو بسر تمام دينا بخينا اف جمعيتها نفيد نشان دانيكو تكس نكر نورا خد تعالى بطفينا جبركو اف كائنات ملك خديه خلاص يا كائنات انجح بپیغمبر خدايه خدا تعالى بلا سبب نابي پیغمبر خو ندان يكلكا نابي خو قبا انسان مسلمان دبد لا اله الا الله محمد رسول الله كائنات ملك خديه قرا عبادت خديه وركرن اما دين خدا عبادت خديه چاواتي كرن پیغمبر خدا تهين كرني قاصد خدا محمد صلى الله عليه وسلم انسانيت شقر يا محمد دهره واوقع موفق بسركبه عزت انجاخ بعبادت خدي بدين خدي عبادت خدي جيش پیغمبر خدا تعالى تهين كرني جبروي ريا خلاصيه دنيا واخره چونا لبي پیغمبر وسنته ويا بربيناك ام توصيه لتمام ملتي خول تمام مسلمان تمام انسانيت تكن کو روش کی بری روزه کی بدنا پی پیغمبر خداش بو عزت دنیا و آخرت بستینن جبوش تمام ظلم و کفر و نحقیه
جبو رزقار ببن آزاد ببن أم بيت توصيتكن وخدت على توفيقه ما تماما بدش خيريرة ملطي مسر شعبي مرة هاتية وقت هاتية في ميدانا مبارك بيل شعبي ما كرنا وهاتنا أموان افتخار دكن أموان للدنيا وآخرتي خوتلا دستي ما واتب شفاعتها في غنبري خو زنجيرة ويا مبارك نقتينا خدا ما بخبر شفاعتها في غنبري خدا مسلمان قرد مقدسات خوي مشترك ده بجبر ريايا كيتية أفا پیغمبر مادم پیغمبر انسانیت و پیغمبر تمام مسلمان آیا گرک تمام مسلمان دروجه وها مبارک ده گره وانا اشتراکی وان جوینه مبارک بکن اف پیغمبر ای تمام انسانیت ہے گره تمام انسان بالخاصه مسلمان گره ورن لباتشته وها خویتیه بکن بجوین هادی قرآن کتاب خدا رب ما تمام آیا گرک مسلمان تاف بقرآن بگرن قرآن خویتیه بکن اسلام دین خدا ربی تمام انسانیتیه ربی تمام کائناتیه گرم دورا اسلامی ام اسلامی بگرن ام اختلافی خوی قومی اختلافی خوی مذهبی اختلافی خوی مشربی ام ندرخنا پیش اشتيكو ام تفتيد مشترك متفق ام درخنا پیش بوي شكلي هم دستيقو بدنا هذا ان شاء الله وامت عزيز بوي بسر فان تمام مشكلات وبروبلم وكذا مالي ام دخازم بحقي في مولود رسول الله ده ام چند كلمه بجن مالي ام خدا خدا چقا شكر بكن هندكه نوی منظره هانی دی بریا مرنا خواه رجا مجرب مش خدای معوه رو بروزه ده بده امکارن مزگین کی بدن عالم اسلامی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام 1430 کسر سال بری ده حقی به زمان مده خود پرده را کریه رسول خود دیتیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه يأتي من بعد خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا صدق رسول الله فيما قال پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم گوتیه اوی زمان که بسر امتا مدوره بلی اوی قرانلغا کفر بقده اوی مرفکی رابه اوی ری ارده تجا عدالت بکن رسول خدا گوتی هر تشکی جرا عمر کی هیه اوی خلیفه دوری بقده اوی ملوک دوری بقده اوی آمر دوری بقده اوی جبابیره ورن ظالم ورن اوی دورا ظالم آجی بقده بله ام دوی قناعت دنه شبهامتونه بله یواش شفق داویجه بله اوی روش لما بابیجه اوی علامتك وای شفق دایه بله. هذا الاحتفال هو احتفال سنوي يقام في تركيا من قبل جماعات محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مدى تعلق أهلنا وشعبنا في تركيا بمحبة رسول الله. وهذا الاحتفال يجب أن يكون دافعا من أجل أن يتحد المسلمون فيما بينهم في تركيا. وهذا الاحتفال هو عنوان من عناوين العودة إلى الله عز وجل التي نستطيع من خلالها أن نحرر مسرى رسول الله في الأقصى، في القدس، في فلسطين إن شاء الله. هذا الاحتفال هو احتفال يجتمع فيه الناس خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتعود الأمة لتجتمع من جديد، لتجتمع الأمة بكل أطيافها، بكل أعراقها، بكل مذاهبها، ليجتمع سلمان الفارسي مع سلطان عبد الحميد التركي، مع بلال الحبشي، ليجتمع مع صلاح الدين الأيوبي، ليجتمع مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي العرب، لنعود كما كنا خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس. هذا الاجتماع هو بداية لوحدة المسلمين على الله إن شاء الله. ربنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة، وعدونا واحد هو الكيان الصهيوني الغاصب. يجب أن يجتمع المسلمون في مثل هذا الاجتماع ليتجهوا جيشا واحدا
لتحرير مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نشارك اليوم في هذا المهرجان في ذكرى ميلاد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه فرصة لإحياء هذه الذكرى الخالدة لنستلهم الدروس والعبر من سيرة النبي الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم نستذكر حرص النبي عليه الصلاة والسلام على وحدة الأمة وعلى قوة الأمة وعلى التراحم بين الأمة وعلى ضرورة أن تبقى قوية في مواجهة كل المحاولات لإضعافها. اليوم في هذه الذكرى نستذكر الجهد الكبير الذي بذله النبي من أجل أن يصلنا الإسلام بهذا الوضوح وبهذه القوة، والواجب علينا أن نحمي هذا الإسلام وأن نحفظه حتى تعلو رايته في كل مكان بإذن الله تعالى. الغمري من مصر، من وزارة الأوقاف المصرية، وكيلا لوزارة الأوقاف. يسعدني أن أحضر هذه الاحتفالية العظيمة في حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع فيها مئات الألوف من كل محب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل تركيا، من كل مدنها ومن كل قراها، وجاء هنا من كل العالم الإسلامي من جاءوا لهذه المناسبة الطيبة الكريمة لكي يعبروا للعالم كله أن الأمة الإسلامية هي أمة الاتحاد على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي أمة الإنسانية، هي أمة المساواة، هي أمة العدالة، هي أمة المحبة. هذه هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجموع وهذه الجماهير التي جاءت إنما جاءت لتؤكد ذلك. ونحن إذ نشكر أهل ديار بكر خصوصا وأهل تركيا عموما على تنظيمهم لهذه الفاعلية الكبيرة كل عام، حيث يتجدد فيها حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تجري في عروقنا وتجري في دمائنا محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نرى رجال ونساء وأطفال وشيوخ وعلماء ومفكرين من كل مكان جاءوا لكي يعبروا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالمجید مرادزایی خاشی از استان سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران شهر زاهدان و حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و از طرف شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که می شود رهبر اهل سنت ایران هستیم، به نمایندگی از ایشون شرکت کردیم در این جلسه و ایشون سلام گرم و صمیمی خود را به مردم ترکیه و مخصوصا مردم خوب و خونگرم دیار بکر تقدیم داشتند. جلسه بسیار مبارک و ستودنی جای تقدیر و تشکر داره که به مناسبت تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همه مردم اینجا جمع شده اند. اما آنچه توصیه بنده این هست که همه ماها بکوشیم تا به صورت عملی بر سیره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمل کنیم و الگوی خوبی برای جهان اسلام و مخصوصا مردم اروپا و غیر مسلمانان باشیم تا اونها روز به روز بیشتر به اسلام و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گرایش پیدا بکنند. امروز جهان اسلام با فتنه ها و مشکلات بسیار زیادی مواجه است و آنچه که بسیار مهمه اینه که در سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چیزی به نام تشدد، به نام تکفیر، به نام تفسیق، به نام کشتن یکدیگر وجود نداشته. امروزه مسلمانان باید بر اساس انما المؤمنون اخوه و بر اساس آیه قرآن واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا همه با هم دست به دست یکدیگر بدهند و جهان اسلام را از این مصیبت ها و مشکلات رهایی بدهند و بر سیره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گام های عملی بردارند. Böyle bir şeyden pek haberim yoktu. Kutlu doğum kutlamaları oluyor vesaire. Fakat böyle bir organizasyondan daha önce pek bilgim yoktu. Buraya gelip bunu kendi gözlerimizle görmüş olduk. Bu insanların ilgisini, coşkusunu, katılımını bizi çok etkiledi. Diğer bir arkadaşım daha var Balkanlardan gelen. Her ikimizi de son derece etkiledi ve şu anda burada olmaktan son derece memnunuz. Ve tebrik ediyoruz bu işi organize edenleri. Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla bu platform çok STK'lar var, çeşitli insanlar var, çeşitli şehirlerden katılan insanlar arasında Suriye'den, Lübnan'dan,
bu coğrafyadan, Mezopotamya'dan katılan insanlar var. Onun için çok memnunuz burada olmaktan. Çok İslam dünyasını da çok gezdim. Fas'tan Filipinlere kadar. Maalesef böyle bir bölünmüşlüğümüz var. Sadece ülkeler olarak değil, bazen ülke içinde de bölünmüşlük var. Suriye'de, Irak'ta, bir zamanlar Türkiye'de olduğu gibi. Onun için bizim birleşmekten ve beraber olmaktan başka çaremiz yok. Biz etnik, mezhep vesaire her türlü ayrımı reddedip yani bunları bölücü birer şey olarak kabul etmemeliyiz. Mezhebimiz, etnik yapımız, dilimiz farklı olabilir ama öncelikle hepimizin dini bir. Hatta bizim içimizde yaşayan gayrimüslimler bile ümmetin bir parçası sayılır tarihi olarak. Onları bile dışlamamamız gerekir. Bizim birlikten başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir kurtarıcımız da yok. Aksi takdirde maalesef bu durum yaşanır. Arakan'dan Filipinlere kadar, her yere kadar maalesef daha da bizi bölmeye uğraşıyorlar. Başka bir yolumuz yok yani kısaca.